Ebusiafo mema obibia akwaba tumagin HSO ena wanigusu awohwe na munuaba ekwesi kapa nenenso minimu edi eye ehye ene dey chese video bi circulate e social media chese ganafo obia ede womano atomu a womo eka eye ebie ni nyina eye maame bia chese waso ne baba mu esibrim no ebro no ene ebro pan yide wodi eku eye akwada no na enu na enchema babeto eye edwa esem maame ekokkoche eye ne ba ewo hotel room se wone bema ena eye ewo honum na eno na chese maame etwen ne bayi firi wona ene eye kasa wo ka ne buafu no mu chese wo kasa nyina wo de twen abaye yi eye Yoruba kasa na chese eye Nigeria empotemu asem ena making a chese maame etwen ne ba no ebro no na ebra na sa ade ne ekoso na chese wo mo wo honum no nso no etwa eye abaya no ene ne maame no akwakwaye se ebinom kasa de fa ho se de maame ne ye no enye ne kwan so a eno no ebinom so se ye mfa nya because they say enkwada wo mo aba wo ma soro wo ma so den wo mu hwe wo mo se wo mo ankasa ene wo mo a te se wiase nyina ye mfa eye den enhye eye wo mo ensa na o mo hwe eye akwada na enya de se wanyini ahe bia te se wo se wo ne mmema epie kokko hwe hotel ti se maame no edi se wo pona wodi se woye na enu na ebinom nso ehu ne se da bi enye ne kwan so a enu no esanse akwada no se waye de enye ana wafom kra se den krampo na enye eye emontin so enye eye baabi a tese nipa wo ena wobegu akwada ne mu asem abra se bibia bekoso bia na wo bia etwa na wo bia video eye nimguase de ma akwada ne se afa bedrum pempen so bi ebia no wasesa ana se bia na wabenya eye gina pen bi na afa ye de se video no ba ababeko ede eye etia no enti de maame ne ye ne de enye ne kwan so a eno no na so ebinom susu se eye saa ena eye den etie because eye akwada no wanye de ese na efata na ebusuafo ye fi won ma na ebo ede era ya Ghana emu na ene dey eye general manager ede ma GH1 TV adodo na ede ni no se nana aba anamwa ene dey wako posti eye ni status so anase odi bibia kwakotu ni page so ama twetwe eye edom frefre dom we enye aduane na fredom o enye aduane na twetwe dom anase enya adoma bi nka bi na emom na nsem na wo twere ye no ama Ghana for de se de mo amunim no bibia nya na o ma hyeda na o mo de eye comparison bibia nya na o mo de tag nkofo na we na mo de tag eye osebo anase Zara man denti na wo mo de tag eye osebo mo be kaya enche ye bia na eye osebo eba abonten na oba ye no eye ne nsem a wode eba ye anase nsem a chode to na Ghana for susu se eye apology letter na watch ni indirectly wo social media so ede ema na aba anamwana sei na osebo ni post no ekoye emra wode na aba anamwa eni ebiem nsuso no ni babema no picture eto ho sei no chowo ase o say beautiful mom and handsome son. May the Almighty God bless you and protect you guys as always in his mighty name. Life is too short. Let's love and forgive one another. Nobody knows tomorrow. Na ebinom se we de Boniface na wosre ede afri na aba anamwa ene ne ba pa kwa ho enti no ebinom susu se ye chop papa ede ane ne nya kwan so a eno no enye social media so na wose wode sa chop no de efa eba ebinom se ebia na nka baya no wa ya try so be hia no so baya ne nye de ema ne kwan enti ene ohunu se social media so de ye den ya wa ye media personal de obekwa kwa kone na ho obekwa ko hunu bibi entina amano ayeden ehunu se wa ye serious na no na ene de yankoda en sorry am na na ba na manso call ya ni post no say e no so actual ewo eho. The best exercise for a woman is counting money. It relieves them of joint pain, headache, and normalize their blood
pressure na just ohun se akwa nkita ho anase apomudin anwuma bia wo ba betimi aye de ama na apomudin asipi se wo kan sika na eno etimi ma na aposo ni jonku a ebubu agumu no etimi relieve pains na ewo honom no na ebiemu tipaye ene ebiemu so blood pressure etimi ma ni nyina yira edifi osika kan ko a etimi ma sa enoma no esi na no na Ghana for share was a body no attribute say chopper no de eba no wo de na ba na mo anso de na etu edwa sm na ba echire ma na che se wo pese wo ma bracket dia ene sika na won famba because sika ene timi ma ne overcome pain na wo cause so wa wo komu ne ho enkro ne ba na no na ebinu nso ka se de na ba smart and intelligent lady no free da Zara man na se wo sebo sha asetu anamo se wo di ni din bebe fame wo de wono na bedin bebe je entre ha wo mem enya de se abaye wo bie na no aka bibi anase empo wo ba be respond to Zara man ne post anane nsama wo de etu edwa baby a elda enti de wo mo adwen ho de wo mo esuso de wo mo efro se na ba na mo ni post no kire se wo ne Zara man no wo mo eche ma na che se enya sa na ete because abaya no ni post na wa posti emfa emfa ntage abrante no respond the biara because oye wo ba eningwasi egu no ene se de ya twetwe no wo man Ghana emu no won fa we je hwe won fa we trend because owo ni din den dada ebusuya form wo hwe maami na ya woda ne de emra wokoto se ne ba wo hotel enunti wo video wo bru no egu nanimu ase video aba beto abonten ene ensem a ebinu hu ne se na ba respond to Zara man na wasebo ni post no den na wo so betimi aka de afanfo adwenche bra Too Much GH comment section e biom like videos na share follow yen your IG page Too Much GH _ medin de akwesi kapada sene yebesane share Mede de Isaac Odwampo obetun afem de great ampo mbrembrem wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH mo ye too much na me so me ye amo fire Too Much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Too Much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV me hwe Too Much GH. Omo de mufo a. Hey omo sports and as entertainment. Hey omo de mufo. Mo koso show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you.